Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Trok dumper kepada new registration number AS01DC 5497 kalarat ya atli kali ke bayang hurut surok berok lai tli kali ke la prap hum kani ke jingja kala ja ke jan mi jongola sngi ublei hakhat nyomer kadau kedai na jingpen hairstyle palat ulungnya jong ke Trok arngut ki bri ke basong basa nong po kila Mynsaw. Ngasong itu nggak bisa, masih ibat bakawan baik full speed nanti, garap baik jaga itu, itu kalau cabut selang. Ketika auto jongpi? Itu kalau kita try setengah kita, sanduna yang. Hakali jongpi mendon re ba basong ba eh? Mendon re udah.